Poštovani gledalci, pratite Globus televizije Plus, moje ime je Romana Karajović. Na samom početku da pogledamo vesti koje su obeležile današnji dan. Ciklus privatizacije državnih preduzeća biće završen na vreme, navodi ministar privrede Željko Sertić. U Srbiji postoji 1,5 miliona nelegalnih objekata, ističe potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović. U regionalnoj privrednoj komori kroz diskusiju do razjašnjenja novih propisa u knjigovodstvu. Savet za karijerno vođenje održao sednicu u Rasinskom upravnom okrugu. U akciji dobrovoljnog davanja krvi policijske uprave sakupljeno 46 jedinica krvi. Srbija nema razloga za brigu, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare Srpske napredne stranke. Vreme sutra toplo, dnevna temperatura do 19 stepeni. Ministar privrede Željko Sertić je izjavio da će ceo ciklus privatizacije državnih preduzeća biti završen na vreme, kao i da će do kraja godine biti rešen status 7 od 17 preduzeća za koje je produžen rok do maja 2016. godine. Ja sam optimista da ćemo uspeti sve da završimo što je predviđeno kroz različite procese i modele privatizacije, naveo je ministar privrede Željko Sertić. On je kazao da će pojedina preduzeća koja nemaju tržišno poslovanje otići u stečaj, ali da to neće značiti kraj za njih, kao i da će neka druga preduzeća biti rešena kroz restrukturiranje dugova, ali da će morati da imaju tekuće poslovanje usklađeno sa odlukom suda, kao i da striktno poštuju predviđene planove. Sertić je rekao da je država prošle godine započela ozbiljnu reformu u 4 velika preduzeća, EPS-u, Železnicama, Putevima Srbije i Srbijagasu, kao i da je za 32 preduzeća počeo da se sprovodi kontrolni mehanizam, odnosno nadzor nad njihovim poslovanjem kako bi mogli da se mere njihovi rezultati. Kako je Sertić rekao, u prvih 6 meseci najveći broj tih preduzeća pokazao je da poštuju predviđene planove, odnosno imala su veće prihode, manje troškove i nešto manje zaposlenih. U Srbiji postoji 1,5 miliona nelegalnih objekata, a predloženi zakon o ozakonjenju objekata za cilj ima da se ozakoni sve što može da se ozakoni, izjavila je danas potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović. Mihajlović, koja je i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, napomenula je da je predloženim zakonom smanjena cena ozakonjenja i birokratske procedure, a sve u želji da vlada Srbije konačno reši taj veliki problem. Cilj zakona je da konačno rešimo pitanje koje nije rešeno 18 godina. Do danas smo imali 5 zakona o legalizaciji objekata, ali nažalost nijedan nije doneo rezultat da se smanji broj nelegalnih objekata. 5 zakona nam je za rezultat donelo 1,5 miliona nezakonitih objekata, kazala je Mihajlović u Skupštini Srbije, dodajući da je svaka treća kuća danas u Srbiji nelegalno izgrađena. Želja vlade Srbije, prema njenim rečima, jeste da građani konačno imaju svojinski papir o objektima koje su izgradili. Želimo da ozakonimo sve što se može ozakoniti, pa je između ostalog smanjena i cena ozakonjenja i smanjena administracija i birokratija. Zakon će stupiti na snagu 8 dana od objavljivanja u Službenom glasniku i neće imati podzakonska akta, pa se istog trenutka kreće u ozakonjenje, istakla je Mihajlović. Prema njenim rečima, predloženim zakonom je predviđena najniža moguća taksa, a država tim zakonom neće zaraditi, buduće da će 60% od prihoda od 10 milijardi dinara biti dato lokalnim samoupravama. Mihajlović je objasnila da će za objekte do 100 metara kvadratnih taksa iznositi 5.000 dinara, do 200 kvadrata 15, do 320.000 dinara, a preko 300 kvadrata 50.000 dinara. Kada je reč o komercijalnim objektima, taksa do 500 kvadrata iznosit će 250.000 dinara, do 1000 kvadrata 500.000 dinara. Ministarka je najavila da će se nakon usvajanja zakona uraditi satelitski snimak za celu teritoriju Srbije i da će to biti korektivni faktor za inspekciju. Kako je objasnila, svi koji su do sada predali zahteve za legalizaciju, a ima ih 750.000, moći će da krenu u proces ozakonjenja i samo će platiti i taksu, budući da su već predali dokumenta. U prostorijama Regionalne privredne komore Kruševac danas je organizovano savjetovanje na temu 2015. godina, godina velikih promena za svakog knjigovođu, agenciju i preduzeće.
Cilj savjetovanja prevashodno je razmena iskustava i diskusija o problemima na koje su knjigovođe naišle u implementaciji novih propisa uvedenih ove godine. Bilo je izmene zakona o porezu na dodatu vrednost, zatim platnog prometa, bilo je izmena kad su u pitanju dnevnice za službena putovanja. Sve te najave tih nekih izmena kod zaposlenih u knjigovodstvu zahtevaju da se oni prilagode tim novim propisima koji su naravno usvojeni i prilikom rada i primene u praksi tih novina, oni se susreću sa nekim nedoumicama i ovaj skup danas je jedan od mogućnosti da oni dođu sa tim svojim nejasnoćama da pitaju i da dobiju neka razjašnjenja. Prema rečima Darka Stojanovića, savjetnika za IT u knjigovodstvu, mnogo je stvari u propisima koje nisu do kraja definisane, te je diskusijom pokušano da se prevaziđu ti nedostaci. Najčešći problemi su definitivno oko građevinarstva, odnosno oko tih promjena koje su se desile, da li se obračunava PDV na fakture, da li se ne obračunava, pa sad imamo situaciju da firma koja se uopšte ne bavi građevinom, ako pruža neku uslugu koja spada u oblast građevine, mora se ponaša kao građevinska firma, ako tu je najviše onako detalje, najviše pitanja. Današnje savjetovanje bilo je namenjeno svim zaposlenima u računovodstvu, a osim Stojanovića, u diskusiji sa računovođama učestvovali su i Nevena Petković, savjetnik iz oblasti računovodstva, i Dragana Marić, osnivač najveće zajednice knjigovođa u Srbiji, FB knjigovođe. Savet za karijerno vođenje i savjetovanje grada Kruševca danas je održao sednicu u prostorijama Rasinskog upravnog okruga. Savet za karijerno vođenje u Kruševcu jedan je od retkih koji funkcionišu u Srbiji, a u našem gradu postoji već 5 godina. Aktivnosti saveta jesu upravo poboljšanje aktivnosti na profesionalnoj orijentaciji i karijernom vođenju savjetovanja ne samo mladih u školskom sistemu, nego i mladih do 30 godina, nego generalno kvalifikacija, odnosno rad sa ljudima koji su radno sposobni. Usmeravanje njihovo u smislu odabira posla, dalje njihovo praćenje kroz aktivnosti u karijeri i tako dalje. Kako Marković ispred Saveta za karijerno vođenje navodi, u sprovođenju programa saveta učestvuje 22 partnera. Nadam se da će aktivnosti koje danas budemo definisali ovde u saradnji sa lokalnim samoupravama i ostalim socijalnim partnerima pomoći i nacionalnoj službi, ali i pre svega nezaposlenima i onima koji ostaju bez posla da mogu u daljem periodu da definišu svoje aktivnosti, da im se pomogne u odabiru zanimanja, da im se pomogne raznim vrstama obuka, a da krajnji ishod bude smanjenje nezaposlenosti, povećanje zaposlenosti i bolji životni standard za sve naše građane. Na današnjoj sednici predstavljene su i aktivnosti Solidar Svisa u Srbiji, a kroz program Dostojanstven rad koji bi trebalo da pomogne mladima da izaberu pravo zanimanje. Da će svakako doprineti rešavanju, taj problem je dosta težak, zavisi od dosta faktora, od dosta strukturnih slabosti, mi ćemo prosto pomoći ili ćemo se truditi bar da pomognemo tome. Kao organizacija koja ima velikog iskustva u oblasti karijernog vođenja, na sednici je predstavljena i Beogradska otvorena škola. U Srbiji je naravno jedan od ključnih problema i dalje nezaposlenost, pogotovo nezaposlenost mladih, a karijerno vođenje i savjetovanje je zaista jedan uspešan mehanizam koji se prepoznaje i koji se polako razvija, a koji značajno može da doprinese rešavanju tog problema. I ono što smo danas čuli su negdje krupni koraci i Kruševac zaista jeste jedan od vrlo dobrih primjera trenutno u Srbiji. Na današnjem savetu, osim sumiranja rezultata, dogovorene su i aktivnosti za naredni period. U policijskoj upravi u Kruševcu danas je organizovano dobrovoljno davanje krvi kome su se odazvali brojni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Osim što svakodnevno brinu o bezbednosti naših sugrađana, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu svoju humanost pokazali su i danas uključivši se u akciju dobrovoljnog davanja krvi organizovanoj u prostorijama policijske uprave. Moje kolege često u toku godine po pozivu od strane transfuzije odlaze, daju krv po potrebi. Najčešće to je izraženo u letnjem periodu gde je nestašica krvi. Ovom prilikom ja se zahvaljujem svim mojim kolegama koji su u toku godine dali krv, to jest spasli su nečiji život. Ujedno pozivam i sve građane koji imaju dobru volju
da budu humani. Ovo je jedna prilika da pokažemo kako smo na delu, to je da spasimo nečiji život. Imajući u vidu rizik kojim su svakodnevno izloženi pripadnici MUP-a Kruševac, svesni su neophodnosti ovakvih akcija, navodi Saša Lukovac, jedan od organizatora. To nama daje elana da budemo još humaniji u svom poslu. Na ovaj način podržavamo rad Crvenog krsta, mi radimo sa saradnjom Crvenog krsta Kruševac, koji nas uvek u svakoj akciji ispoštuje, pomogne na onak način kako njima to dozvoljeno. Hvala im puno, hvala gradu, zahvaljujem se svim građanima koji dođu i daju krv i spasu nečiji život. Današnjom akcijom prikupljeno je 46 jedinica krvi koja je namenjena transfuziji u Kruševcu, a kako Lukovac navodi, akciji policijske uprave se neretko priključuju i predstavnici gradske uprave. Gradski odbor Srpske napredne stranke danas je u svojim prostorijama održao konferenciju za novinare. Osvrnuvši se na nedavna dešavanja u Francuskoj na današnjoj konferenciji za novinare Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kruševcu, član tima za informisanje ove stranke Jovana Dunjić istakla je neophodnost solidarnosti kao i činjenicu da građani Srbije nemaju razloga za brigu. Dolaskom velikog broja migranata islamske veroispovesti, sa jedne strane trebalo bi da pomognemo da se predrasude od njima razbiju, a sa druge strane podobnije proveravamo podatke uz pomoć bezbednosnih službi Republike Srbije. Naime, nema pokazatelja ugroženosti od strane terorista. I vojska i policija svoj posao obavljaju savesno i profesionalno, tako da građani Srbije nemaju razloga za brigu. Kako Dunjić navodi, Srpska napredna stranka nastavlja sa sprovođenjem svog programa. Planovi i programi na koje smo protekle 3 godine radili ne samo mi u Srpskoj naprednoj stranci, već i u strankama koje sada čine vladajuću koaliciju, imamo priliku da sprovedemo u delo. Tim naših programskih ciljeva prioritet je dat na otvaranju novih radnih mesta i rešavanju problema infrastrukture. Naš cilj je da u narednom periodu pokušamo da ispravimo nepravde učinjene lošom privatizacijom. Položaj radnika moramo poboljšati. Trudit ćemo se da rade, da budu zaposleni kako bi mogli kvalitetnije da žive. Čvrsto stojimo na zemlji i imamo timove koji znaju stanje na terenu. Ovom prilikom najavljeni su i intenzivniji razgovori o dolasku strateškog partnera u 14. oktobar. Želimo da 14. oktobar nastavi da radi, da njegovi radnici budu upošljeni i trudit ćemo se da im zarade budu dovoljne za kvalitetan život. U poslednjih mesec dana potpisan je ugovor o početku velikog projekta bioenergana. Dok su se operacionalizovali pregovori, razgovaralo se i sa kompanijom Tatra iz Češke Republike. Predstavnici ove kompanije na njihovo interesovanje protekle nedelje boravili su u Kruševcu i vođeni su dugi i naporni razgovori. Sve ovo može da implicira samo jedno, a to da je 14. oktobar na dobrom putu da dobije strateškog partnera. Pohvalivši rad Saveta za komunalne delatnosti Srpske napredne stranke, Dunjić je navela da će mu se u narednom periodu pridružiti i Savet za zdravstvo. Uz ostale aktivnosti koje su učinjene i kojih smo svi svedoci, putem seoskih, prigradskih i gradskih mesnih zajednica krenut će timovi ovog važnog saveta da vrše merenje pritiska i održat će tribine važnosti prevencije bolesti. Time će se pokazati interakcija stranke sa nadležnim institucijama. Kako je ovom prilikom rečeno, Srpska napredna stranka sistematski kreće u rad na terenu, te je ovom prilikom najavljeno da će aktivisti raditi na brizi o starijima i nemoćnima. U Kruševcu nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, vetar slab južnih pravaca, pritisak iznad normale, minimalna temperatura 1, a maksimalna dnevna do 19 stepeni. U petak pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine uz dnevnu temperaturu od 16 do 20 stepeni. U subotu jačeno oblačenje sa kišom uz zahlađenje krajem dana. U nedelju svugde jako zahlađenje i kiša, koja ponegde u nižim predelima može preći u susnežicu i vlažan sneg. Poštovani gledalci, pratili ste Globus Televizije Plus, ostanite i dalje uz nas. Prijetno!